出国那个 slam 中午农山戏嘛。Wareu Tourist Spot. Wareu Tourist Spot. Junga kaitor banker karkungor te yakni ke jingruai jing shisha ngaruai haka program ka bala penlong da ka mo join committee jong ilaka sabar ba ilaka nongjri haka program ko ladap dang man haka ni gatayo ki ladap te nga shio idea par bangan sina sunan da ka video ban pen saknam sunan ya ka jaka warau bat ban pen kemau ya ki brew ban nom bret jabo ban nom pen jabo ya ki jaka jungok kai te kata hi ki jing temu jong kani ki jingruai ban pen kemau ya ki jing itnat jong kani ka jaka badru ban nom ya le jaklia ya kini tourist spot te ya kani ka jingruai ya ka music la le dai DJ Atonix ya ki kendin jingruai ka sur jingruai la le hi dah manga ban ker karngor bat ki don ki arngut ki nongshan ki don hang ni iwe dei I ridalen sotun bat dei iwe dei Rebecca nongse ki balong ki nongshat ha kani ka video jingruai bakerteng wa rau tourist spot te kani ka por nga kerpat ya mah mo ban pelat no ya kani ka jingruai ha kani ka por Kakerteng junga belum kesan baklang kharchi nade usketri jongka ilaka sabar berhaka juga poru usketri jongka joint committee jongka ilaka sabar pat ilaka nongjeri ya kani ka warau kani ka wa kabala long try daki atlet ilaka kata kata ilaka sabar bat ke ilaka nongjeri ni tahu ya ka joint committee apring ilaka sabar bat ilaka nongjeri kolong halor kanong rim bangin ya penne persa ya kena kawa bangin nam ailat ya kibriu bakin le do dusman tani ban penyap dusman ya ki do kha do kanat ni thau khnang ya joint committee bangin yada halor kita ki benta bat kebakham kongsan ya kolong hadin wa layo bersna ini ki jingking nakaliang jong ka sarkar negara ni la lalong mapan ko way na ki tourist spot ki ban kring ya gi nong wan jingok kai ha ni ga jaka ka jingi pat ni so thu shai ba ka ni so sarong kum bar artli ya ka ya ka jikdon jangan ni ka jingking bat ya ka ni ka wa ka bo blei ulai ya ni kalong ka jingkhu ka bakhra ni hinrei ka bakham kong san pat kalong bangidon kam pan penne pan sai ka handu pa kinong jung wan jingok kai pratheiru baki wan chika jaka ka jingi ngin ya trilang daga bangin ya simlang ya jingkit khli ba ngin ya long ki ba le khoi bangin number pathar ki bilor ki plastic bat kom ta datar tingis na kaling jungiru ngiso ban ai khublei shibon ya iba ban ker I kham pe prakhat ba kan long kumni ban plai official yang ni ko video jungi ba ban ker te namaram bang shibkhat atu kasngi iba ban ker kapor bang ipelong ya cleaning drive but ya awareness sipam ka sustainable tourism development kanu kam hi kalong nadu basdang lagi la man kham ya sungthu man kham perkheng la ni bangin sungthu shai sipang bangin le khoi kamot ki bahatian ru kin kham sukan kanu ko ba success kan haka tu kasngi kepada ka cleaning drive pan ai awareness ya ki video mo ki tourist te nakaliang jong apat ngajumlin barbor dangalet kanu ka jaka program ngajumlin ban tha gi chingroi ke pede begitu ki jaka te ngashuyo ka idea te ngatau ya ni jingruai bai dai bat kene ka warau tourist spot namba mo namba pen itu shushu igibriu ya jing itana jungan ya jaka bat kemba ong mane ba kibriu kinyo mo ya kata ban nom penjak le ya ki tourist spot ki ba per te kumban shu ya thu ang neru ya ni ka jingruai perlat hapo ka YouTube channel bagarteng ban ker khat ngor kaidor ban ngakarpat hi paj ba asmobha ban ailam gajing kersian ban ye page igini gajing ruai bat kitu gi bam padda ban subscribe ya gani ka channel ban ker khat ngor kaidor subha ban ya subscribe bat page ya gani gajing ruai wa rew tourist spot ngaku acting sabar jongka acting sanda jongka sabar sersip Pak Budi Sharman jongka joint committee jongka ilaka sabar bat nong jadi sersip kakerteng iba ban ker khat ngor pelajar kaneka keset kepada gawarau terus spot agak YouTube channel jongi ban ker khat
Wak reu